Iwe fokun pan nakiranim ye ya to programin Paipel A Apasa ka sakan periodi kabases serinon Paipel iwe Uncle Alex me ngang aywakan palmutse sipwe arinis fegen ne periodi ke kabases iwe akobarat sibotorong narat program iwe sipa komme yatek. Uncle Alex, you wanna pray? Go ahead and pray. Sa yatek Kristo ko tren erani kina iwating orama feyet me amantina tongun mongin mifen ke powisen osugura ke pasuki amikiek wa poweti am kapas ye atingor maunalitan Jesus amen. Amen. Iwe atke ekki kapaseis iwe ekko kapaseis minen narewe week ekko sise tori iye sipure atotongani me awesi non ike nani nukidoron iwe ewin kapaseis ekki kapaseis atok fetoseri emen aramas ewin kapaseis era Paipel A Apasa po nupon aramas ra mero irisit afen wiliti pun ngewongin niwin ngeni kot iwe Meni chok ekkei ra fetan ngeni aramas kapasei safetto seni tenaro Kristo jabur tenaro ye fokun wewengau at John at sodan ye mi kids mi uri an fis mituen fis lan atske lan neni atske community fan atskan den mime mituen fis metot ren mojon beruan efojak kabas sibu beruaningani ekkada efojak kabas sibu beruaningani beruan setan ina Meni ekkei Ngun re puppa fetan re ifa förirala puir Ngunun attongeat ekora dalla sangigets sibu jetsebeni Paipelera eseor lupuen ka kokkono lo ka sese ka mero iwe ka widiti pulmorwor iwe lupuen kot eferi atam melobobudan sibwe sadani de fedal ngani Genesis ru ikaru okisin fisu Genesis ru okisin fisu ye met apasa Genesis ru okisin fisu era murin kot ewasamol milaplap aferi men aramas seni pulin faniu oa usalong lan potun elielin ngasangasen manau ye usun manau atori aramas iwe ewe pul ebusin namuan wan pul iwe kot a yoni fengeni iwa usanong ngasangasen manau lan potun pul iwe a manau lo iwe ese or palos metats kote walong lan inesin ewe pul ese or ngune we a walong pwe epo manau lanewe pul ngunun fis seni ewe ngasangasen manau mewe pul kapatsfangen iwe aina met aferata po ngunun harawas ewe ngun afeito seni ngasangasen manau ewe pul rangasangas iwe ese valor meligul ese or metats ewalang iwe sateni Ecclesiastes ngol maru fisu wagisin fisu Ecclesiastes wagisin ngol maru abinafan ina Solomon afalafan
En Salomon a falfal. Eskeliastis Ngol meru. engol me Rhowuniong fisu. Fisu. Yemet Paipel A Apasa. Ika en Salomon a falfal. Era Fae Rhowuniong fisu. Era iwe kopotet Meni. Kot me man inisum epoliwili pun apop senipul. Palman ngunim epo liwil laren kot ewe a ngunuk. Iwe enan ngunum era epoliwil laren kot ngasen manau. Melan original language lan Hebrew ruak. Iwe ina palewe ngasen manau eliwiniti kot. Pul inis eliwiniti pul ngasengas eliwiniti kot. Ngasen manau. Inachok ese valor esor metats eval namu fail esor nangeni bue en ewe if I don't lie Ewe tofana. Ewe jofana ewe setan ngeni if lan chapter lingat sateni chapter lingat Genesis ewe Genesis 3 I think it's 4 chapter 4 verse 4 iwe ese or en osafokun malo iwe inamet ebal mojene bo repeatini emojene bo joila unusen fanifan sate Iwe yemet apesa ane userpenit ngani ewe fefin era iwe userpenit are ni ewe fefin apui osafokun malo ena lie ena chofana setan ye a repeatini mellonatske imodibit a repeatini mellonatske popet ikaneriana falfat ir meinisin rajak ina safakun malo pe ena ngun ina refalfala pueli winiti got we wen manau mijak not lallafat muchula manau gon fanifan mijak sabu rera lorien got iwe burin ina eboliwin are kote bulamarawa iwe betto ebettu atolong lon en inis merafe ngesapina pe ewe betta cheliwini ti got ngasen manau en got pusin ngasen manau eliwini ti got iwe ena pelionate kapaseis setan opo Germany setan manau seni lepopudane fanifan amen patipetsem sidi Bible lapsonuk lapseni iwe sidi met amriafo met ariafo imi sidi met touch medicine ina pota ebwe usun ngingin ineiwe ewe usun ngingin semeiwe usun ngingin puiwe puiwe ellet waseda forskningen iwakina ina iwe joge ebatsile meto fasren mi moramon nge isis sile bu fensetan iwe sateni waleleani second coronit ngol meruani second coronit ngol meruani yemet Paipel A Apasa erasisab meri rene sokun fefer pun setan apusin siuli lapan usunita nge yemen chan langin saran iwe sisab fakun lugu mangrene matat pun lanewe mo fenuben nge setan ebadetobe otobu sises ebal ferato ligin on emen chanlang lanewe ifa
lanewe ina lanewe fanubön ala ifa förrado ligligina airani sises we ebwe siuli ekko faungeni biloa morina apal siuli apal erani sises ebo duratu me wane we manfel Menisin ekkei liglig lubwen ifa lubwen sedan ebwe för ebwe waratob lan ligligin ifa semeiwe arebuiwe iwenge lubwen ngangwisile mosman Bible iwenge iberani we sula megina esabwen semeiwe esabwen buiwe pe inamet Bible erani mittirjak en matajubdon sula Nguni setan. En ngunin setan. Mittirjak en nguna butoni sula. Iwe Bible amen fat. Sibujak ifa sibujak alia Bible puina bue erenigit met pungun. Sadini Ephesus onu Ephesus Walmaru 6:12. Iwe Ephesus 6:12 vera punsisab maun ngani futuk meta ngasia maun ngani ko anin rotsapak min non fanlang ngani ko anisamol ngani ko anisar pon ngani ko nguninga mine meni aramaslane fanifan mi rotsapak. Iwe sadini sibumo ifa ritini ekkei ogisinlan Bible posibue wait job on maruani on ruemeu Iwe yeme job papan ngon meu on maruani ngon meruani abon maruani ruemeu 14:21 ra nen komen ra tolong lan itet ngai esap sile ra saboleti ngai esap kena nein ewe mima nein komen mima nein komen kowe mima ewe sadini Ecclesiastes eu engol meu en Solomon fas en Solomon afalfal Ecclesiastes eu engol meu iwe yeme tapan apasa esapore me na tetsemini minne afis me lam usunchok ko pilan murit resapat tetsemini minne bofis me murit anakonenian mi melo ina iwe Ecclesiastes 2 9 5 and then 5 and 6 5 and 6 Pune ko chan manaw rasile borbo melo ngekko sotup ikakko mi melo resap sile ot metat resap pal siwon angedi ulin arangang resap pal orme na tetsemenir artong aroput pal arlolo esap siwon or esap pal or wiser ngeni kwangang rafis wan fenifan Amen ese or metresine ra asese ra widiwit widijak sises ebulettiu aga körri rubutomen lan ifa peyas Ugusinengot yeme tapal apesa kopo chochole angang lan metot mensin kaferi punesa poro changang egiek silelap ikatipatsem lan nenien ekomi melo eweya kopo fellaya Sibuje chebeni bue en ngase liuniti got ngase mi tibis pal ngase mi feyot menisin reliuniti got ika bue ngunen armas elaren got iwen bue lang aur ren ngunen mi tibis
ngunun mi feyat. Lang hour ren ngunun mi tibis ren ngunun mi feyat. Ngumet Paipel A renigits. Renigits pues esab or tibis esab or tjönun maas esab or keramat taats Meni sin lang. Lang. Så deni Hebrew 9:27. Hebrew 27. 9:27. Ye me tapal. Apasa Hebrew 9:27. Era aramas Meni sin repo meala faneutek. Ngemurin ko te po epungir. Repo giits Meni sin aramas. Epo faneutek as meala. Sise lupuen sisear iwe saasö söngeni ewe kapung lesabon. Lesabon fanifan. Ngalupuen siar iwe simanaudallanen second coming. Second coming. Ru ekkei ifa manauda. Eu ar ekkaan mitupol. Repo manauda aton second coming. Iwe eu esap togeni repo manauda tori murin eu ngero ier. Repo manauda ekko mitupol. Ranna murin ngolier iwe murin ekko mitibis ramanauda. Iwe ra angi polar kapung. Iwe meto po pajeda. Iwatek ikrefe pasire ewe pun inatek ewe pun. Ruutek metatek ko te feri aramaseni. Ewe pun kapatingeni ewe pusirano ngasen mana we ikor ngeni ewe. Ngun ewe pun me ngasen mana we afisete mana na ewe pun. Nga iwe kapat kay mira ewe pun. Apat kay mira ewe ngasen mana we ese paror. Ina. Amen. In kabasen meriga in fasun meriga spirit yunge me ru noon. Eu ngun wasetan ngun ren jodlang setan ina eu iwe oruan ngasen manau iwe learn are translated in Bible. Lupuen translated in a fast. Rese ifa awewe to rese wewe di metwe in a fast. Rajok uweiseni in fasun meriga in ngunren in a jodlang me in setan. Iwe inajak ra föra labo inajak wewen ngayimi ru inabota lubon sibaritti di Bible iwe sibwe Josani original language Hebrew Greek Hebrew ren in Old Testament Greek ren in New Testament. Amen. Ikena ru ifa language sibwe Josani fijiren iwe ifa periwan ewe kabaseis mi eujak mi mojomoch mi one word iwe mi wate wewen awewen pogiten yeimet setanayani ausugosuk ye met sedan ayani ninni ngeni solenglan fanifan nge periwane wakabaseis setan. Amen. Setan. Iwe manat sipo ye acha 4 minutes lusuna sipo tolong na nat break tsebi ko kerigit honets telephone number 6899999 0 ika comment ora che Facebook live renam kapaseis lon Paipel. Iwe arun kapaseis Sato ngani materi. Sato ngani. Okay, aruan kapaseis seni kewe pan aramas ano minne kapaseis lampayo. Era non Matthew 19:6
era ewe kirkiringau ne filen ewe mwan mewe fefin. A tongani or muy fesen. Kiriso jararo. Ita ifa written in question ewe weiti ewe kirkiringau ne filen ewe mwan mewe fefin met. A tongani or muy fesen. Iwe periwan melan Paipel A Apasa. Periwan meren sises ap. Ese or muy fesen. Du buen ifa gits mi weiti. Du buen gits mi sibu puriung sa weiti. Iwe sibue ojojo gani at sisap imu fesen. At sisap esaborti force. Ifa en Bible mifat pues ese ortifos si berritini matu engol merane Matthew 19 wakisin ruane fetal tori Matthew 19 tori tio 4:9 no 4-9 Matthew 19 4-9 iwe iemeta apasa erasises itelepan erasises afel falusun muy fesenin populi erasises apelewanir osopaliani minne ameklon lon ekotorpo mipin pues en ile boptan ewe mi feri aramas a feri mwan mi fefin yo kota pesa ye minne min aramas po ligitala seman meinan o patsingeni puliwan iwe koromen repole uri tichok inis ye minne resoption rumen po a emenchok minne kota rifingeni esapor emen aramas po muiti feseni iwe ekwe farasira esini patachek moses a feri wanik Puemen mwen atongani ngani puliwane tsetaro puen wifesen otinalo sises aperioni moses amui tata puami mwen opo muiseni puliwami pokuten ami tipe feria ngesa puina usun seni leboptan lopon kota aferi feni fan ngengang ipoireni kami eremen mwen amui seni puliwan feani ten otspopun ngesa feani tenan kirkiringangani etewa liso ere kupuli se feani pal emen fefin. Amen. Men fat lan en gugun wogesin met sise samojen. Emujen bue sabor imu fesen. Si bue ajojogani at si bue namfangen. Si bue gutta met si bue chufangen ren. Si bue namfangen ren. Nge si bue gutta melan pugabin. Si bue gutta melan pugabin. Si bue langeni nuits nuits pastor nuits somas sibwe kanselmerer nge sibwe namfangen jok sor meto iwe pue lefilats pupulu mi lelengani defilen kot marabas when lefilen ngang me puduai epwe similar epwe comparing any lefile me kot ari yato ni mutila neminen ipo palto ni mutila kot iwe inapota kot ewesen oput the force malan malagay erapwe kot oput the force iwe oput paren na wewe ifa ikapo yato ni mutile file mat neminen ipo palto ni mutile file me kot iwe ifa emut ngeni Moses emut ngeni iwe ifa Matthew 19 era emut ngeni kids emut ngeni armas pokiten efran
aferian lan te benarabas. Iwe ikabwe ka ifa kabu pulingani emen jandugun emen non-Christian. Iwe affiliata bole Susanian Union and family. Iwe ese or amnamnam Obama tutu. Ina mi okay. It's ground. Iwe lupuan uabal gering-gering iwe ina apple ground. And buliwe ebo susenie. Nge meligulan sibwe fokuna Jojo. Sibwa Jojo bo sibwe namfangen. Pogiden ifa pogiden kids arabas si se sidei kot inabota si se buat sidei metan mochen ngani bukpuli iwe ifa sibwe ojojo le Paipel ojojo la questioning afalafal work out our differences with the therapist John Lennon Lamaram sibwe osusen tumriachu bo sibwe nam lan bungen and gotawin sibwe nam lan and gotawin iwe ren ifa ren en giriringau esa buina muy dan ifa at sibwe the force en giriringau emi tongan e bueu ifa sibwe tongan ni sibwe work around it ionge if esa buewen nge sibwe Muifesen. Sisab muifesen. Nge sabuen nge sibwe meluki en forfør. Nge sibwe doktor ni sibwe omusala. Ebwe sibwe doktor omusala en tibis nge si mi tonga ni sisab meluki. Lubuen miwor tong miwor en go tong le filen en man men fefin mi jok tong en ebotufits an resap meluki o rebo meluki nge inajok rebo ifa rebo en giriring out if the man me fefin esap ground esap mumutan rebo imufesen rebo jok ojo ngani rebo nofagan rebo kitamen lan Paipel rebo kitamen renur somas yung rebo jok ojo ngani rebo nofagan Iwe Kristo tapir ye apatoriat fanson break kesebutin kebutik nanam pokiten arigatin kapases me fokun pan etia si pariu sefen murin ate break ewe wattien chefra Genesis sapuriget wigiseregon apasa iwe ewe buen aperiweri warong mata teram fetan nari tenibi ngelu war wokus puru aserera yebopun wa op sisa fokut tubura ren ewe tefa ewe afen monata nara was sorun non ewe ribi fokun ursearch menigats nara was sorun ewe fefira poeta o afetan nara we kiramuen tiren akkar o purpura sepuen yes city braver finno fetan non en setarawe ser nu buen if anede a chube ser me ewa defo if a saturibe defendiri god nge ese siri braven ora non en setarawe
Tuniwi ike ser. Iwe, kriso tapur, ye sipure sabat ni sefen itia soe Paipel A Apasa live. Ate program saken ekefisi ite teneruari kirok, nimungeri kirok uru ren kirok un kuam. Iwe, tetsebani kukeri kitonet, telefon number 68999 ikafen comment orat ke Facebook live, rerom kapaseis non Paipen. Iwe, anigotenat kapaseis non nukiroron era. Kot mi tongani eseringa atiotek, ikaposia yotek nge atekiek ese non kot ika mi meten, mi escape seri. Ese fitideti bat. Ese fitideti bat. Pargirisio jabu sefer ngoruk cenaro. Kapaseis yotek ebo fitideti bat. Esa ebwe wasetan achiatak inamet Paipel A Apasa throughout iwe awewe ren ifa ewe John ewe Naaman, ewe John Syria. Naaman emen captain. Captain in Sonfiun Syria. Uri kaidubai. Iwe miuoremen nengenen Israel. Nam neun slave. Iwe aereni Naaman buebuelaren the prophet. Iwe Naaman saloren ifa so iwe so fast. Iwe esa motori iwe ifa neun iwe so fast iwe sabwe mitinir. Iwe aereni atewe Naaman. Puepuela tutulon ewa janu bubu Jordan. Iwe Naaman was in song. Pue emen officer. Iwe atewe ewa prophet ese or nampan. Iwe expecting iwe prophet ewe come out to meet him. Ewe do ewe meet tini. Iwe ese ina ewe ligin matach. Pue ewe so fast ejak tini no janangang. Iwe oruan metewe Naaman ewe sosel ningaragaren epuela tutu lanewe Ten pupu mi poka. ina. Iwe fan fitu an Naaman la tutu. Fan fisu An la pue rasa revoleliwin. Iyangan emen neun kutson fiu arabota osefen yangani pata ka sefen sotoni. Iwe la motiu pa nagani we ebal men ba fan fisu ese fan eutok we fan fisu. Iwe atewe ma motiu menta yunga sisiwen kilinu silinu initsan yunga paringa digits pue ina ikukun titsikin kot ewasosen titsik wen pue tessinuk ren duguluk ka pue ikaka pue ifa opeini Arrowpeini iwe ofeyas po wan
fisu na tutu yung clear. Clean. Wesila sa moniwe. Yung are osop iwe ose clean dubon. Iwe ina wewen ifan nge ifa fisu namba me lan Bible. It's a recurring event in the Bible. Fisu means perfection. Iwe inawewen ebuela tutu fan fisu. Inawewen funifane förlan fisuran onuran. Iwe fisuan asese. Jammang med ekkei ifa namba fisu waringen igit. Bowen perfection. Yung yejok ifa ren leseni yung sibwe ayangen igot. Sibwe tichik ach ayangen igot. Pwe metana aso supwang ebotawe. Iwe ifa sadini Jeremiah 29. Jeremiah 29. 12. Iwe 12 and 13. Iwe Jeremiah 29. 12, 13? 12, 13. Iwe me ta apasa. Era murin opo kerja opo feto o yatek ngeni ngang ipa selenga kemi. Emi opo kitai okunai punawa kitai ren unusen lelu kami. Unusen lelu kami. Ipa aiselingak lupuan kakitai ren unusen letipemi. Satani Oruan Chronicles. Second Chronicles. 7:14. Second Chronicles. 7:14. 7:14 yeme ta apasa. Murin arene yaramas rapo etiko senertiu repo yatek ngeni okitai repo palkul seniar fefer minga ngang ipa selingani senilang. Ipa musalar kotipis o ayose fali feniwer. Repokitai ren letiper. Unusen letiper. James Rhowuniong engol. James Rhowuniong engol. 4:10. Yemet apasalon James 4. Lon Rhowuniong engol era. Aupo pusin eteko sana kami mon mesenat samol. Iwe epwe etekia kami ete. Amen. Matthew 21:22. Matthew 21:22. Yeme tapal apesa. Era Jesus 21:22. Era walikulik opangi me tots mensin minne waatingor lanemi yatek. Amen. Amen. Me tots menisin minne waatingor lan yatek. Eurme tope. Ngaitek muten ipofen purasen walikulik lan me naneke okusin en Jeremiah ioparen saingon en iwe Matthew. Me no nei kora poputame sukuri we nei ro piano teacher yo ai sini ika me orner piano yo ai reseor ya rese monge orekan kukun ikarios arabot practice yo ai rese pusin or yo akan fos ngeni puru yo akan irani yo irme fokun nit neir piano pokitan rapo practice iwe usun nge yua fenpan impresong pui wa kan irani ka pameni
Iwa yatek iwa serini en Jeremiah. Mete Jeremiah 29, 12, 13. Iwa yatek pan ikiatek. Nare eto nare wa week. Iwa tek pan eureki ne rosin sebre pan fasting ni. Iwa etepwa iwa eprero faninge. Amen. Fefin a kranchok pan sisire. Etek iteti mon wemo nga pateti wa tek eripe. Iwa kan keki nge pa tinap. Iwa kan keki ngiwe eriki poni tayari nisi pari sime. Ika ekingeni. Amen. Iwa kemot spe iwa atekere taputomuri. Iwa tapuromurin. Iwa suki murin wanowe. Memoria iwa tek iwa rakot. Iwa muten pokepoe sirengani puruayen. Igukun mana periwani iwa tek. Iwe iwa aireni suki murin wanowe iwa aireni. Kawe yana piano. Yana piano ponene iwe nge ara sukun nge esetiwa namut pun atek fena namut efen. Iwe esetiwa piano. Ngeni piano ngeni pisekin menisin ekwa kukon nenuwe ekan nenu me practice an piano lesson noran kukin ai warane wa kikiri songani kot pal next sabat ya panna paremen fefina bakkerie paremen piano o na tapol play thing dare fanson ye fanson wa nigi unu possible kita kot non pusin osen neti patiwe. Amen. Iwe sayingo Mark 11:24. Mark 11:24. Mark 11:24. 24 fite. Mark 11:24. Iwe yemet Mark 11:24 apasa. Yeminne ipuereni kami. Meni sin minna watingot na nami yatek opoluki upapa ange. Iwe epoe torikemi. Amen. Amen. Nigu tawe we yet metewe atskabasis. Ese mo fani ukote poera puika esop perionikit. Puepo perionikit ika witira ika non esop ewe met situngot po po ngeni kits met na sile po namot ngeni kits. Ina ewe fan iningat an kot perionikit ewe rayu namparo wera nge yen sabuna uch nge yen en abel. Ewe arranen witutilagus. Amen. Ewe saftari dinam paruani. Kapaseis nam paruani yesengorat. Kapaseis nariren igene kapaseis era. Ifausun ipo animanau esemutren chokköri iden ewesamon. Pari ewe buei meren genaro pari era met sibo kuna manau esemutren. Yen kedleani yen ifaus okay. En wewetur era ifausun ipo animanau esemutren chokköri iden ewe samon. Iwe ina ba ifa akom wiri a question iwe ti benge jok Israel met ibo kuna manau semusran iye ipal aliani oruananen question ara met ifausun iwe ani manau semut ren jok kokori idene samol ewa iwe sibwe aliani Ephesus ro walu ngani engol. Ephesus ro walu ngani engol. Walu ngani engol. Ro. Walu ngani engol. Iwe yemet pesa Ephesus ro walu ngani engol. Punren en kot oime tiwakina manau ren emi lugulik. Nge manau
Owa ani esop fan esengsimi. Poyan kot li fangani kami. Esop paliuli amiangang liulin amiangang po esop ore mene potongani aingaing ren. Pun kot aferi gits posipo ani manaw. Aferi gits lon crisis posipo feri ekko fermi ngurinne afen omollata fanitat posipo feri. Iwe recipe ren success, your spiritual success. Iwe recipe ren sibwe ifa kuna manao. Iwe nge usunjok palewe ewe question ifa ewe question by dungat usunjok pale na question kids ebo war ifa sibwe we have to ask with conviction, genuine conviction. Ebo war ifa dan ebo rachiwe kullugedi artstungar iwange sibwe ebo senseni ledi bach ina mete yak iwe on artslugdi ebo pa seni artskokeri ebo pa seni pusin ledi bach osen bal seni ledi bach ebo si safe ren immersion god but for me artsluguluk på artsluguluk ina usun seni ledi bach iwe ebo usun ifa Peter oje chemeni Peter lubanan fadal wan set iwe ifa usun porausen Peter sudden Peter lubon sisa sa fetto iwe ra poemenani iwe sisa sa sabui emenani iwe Peter ra Sises ikai ososenen sinse kai enena kusemutsen irenia ipotongani fetan iwe sises etsekera just one word come ika fetto iwe meto Peter seni andugurik etsekita iwa fetan wan iwe set to fetan usunge fetan wan ena saritoren esepon iwe ina usun ebo ach luguluk sisabjok ifa Samol. Ina, esabjok samol. Ngasi ebo seni netipat. Iwe ifa. Eriki pokiten sises mefen para pasapo. Meni esab mensin mikkeringani ai samol repoe. Repoe mana? Sadini ne Matthew Fisu Romeo. Matthew Fisu. Si bue ritini bue. Matthew Fisu. Ruemeo. Fisu Romeo. Fisu Ruemeo. Era. Esa paramas mi etingeni e samorika mi köringeni samor repotolong lan mun lang ngekko chakir mi feri leti penseme lan lang. Amen. Waliliana ti Romeo. Samang repapasangani e lan e waranin kapung samor ifausun me sapa falfala fanito. Esa pala siwala anin rotsopa fanitom. Esa pal ferit samang man fanitom. Murin ngang ipoy renir. Ika sise sa apasa ipoy renir. Ngang isa fokun sile kami. Oposise ni ami chan feri fer mingaw. Amen. Enan esap ay afala fanitom. Esap ay when aliuningani sisis ngara esab ngangewe afarfala ina minan yang sisis era ese sile ese sile kami au sila siseni wewen pue ifa unusen ledi ber ifa bonusen ledi ber ebo red ar
Lykysises. Fra føri, når blev ført. Usunge med Peter føri. På lykyv, på sises, I var så gyda, I var. Ina. Uen fedalo, I var arba sises, I nga uriako no asabuan. I umurin agogotiu. Uen we takes his eyes off of Jesus, and he was looking at the waves. Ngai watuk giga aro porong atuk nendeng ni sises. Iwe etuk ifa. Seringan ngeri ko nome esepuan iwe yer iwa poputema kokoti. Take his eyes off Jesus, and he fell. Amen. And when he went down, it was just 2 prayer words. Jesus, arisiye. Iwe. At the way, Jesus mi egistoao anu fefataliti. Iwe Lord help me. Iwe Jesus ai to ikuitaron. Iwe ebo palina usun en mangang. Dubon sago gitulan tibis. Si bujak inamoiga esor yadaksiani nge Ats mind ever focus. Iga mior yadaksiani Jesus or Jesus help me. Ina ebo tongani etto ikuita wani kuch ebo torufi bauch apal sebagijida. Amen. Acts 4:12. Niwe før så på ruani engon me ru. Niwe yemet apasa før så på ruani okusin engon me ru. Era aramas repoguna manauren sisestuk. Bunesa fokkun orpal ewit wan fanufan koot angen aramas posipoguna manauren. Iwe meibung sibuja kakeri idensises. Nge sibuga kakeri lan unusen dedibach. Lan unusen aachlukluk. Ru edik medingat. Før ru edingat. Elik medingat. Elik mualu. Elik mualu ye metapal apasa. Era Petrus appelionir. Äämi mensin opua äijärsen jäämitti piskana opepetäisingen iten Jesus Christ. Po jäämitti piskana repomusilo. Iwe opua ngejään koto liffang evangin mifel. Amen. Philippians 2:10. Philippians 2:10 jeme tapal apasa. Philippai ru. Akkomo anneani för ynget on mono. För 3:16. Iwa yeme tapasara. Ren manamanen iten sises moyan mi peteme apetokkulite. Met awakina osile afis pokiten ewa lyku itan. Renam lykysises afis po moyan awasosen petokkulite usunami mensin awafen kina. Sibujak lykylyk. Iusa kakkeri sisab kakkeri ren och itä turun fas. Sibue lykylyk lanats kakkeri. Sibu kakkeri lanats lykylyk. Iwe Philippians 2:10. Philippians 2:10. Obwe alleani tiu engol meo. Philippians 2:10. Ewe yeme tapasa era iwe chakko mensin min no mon lame fanifan pal fela rebo fotoposu ko somolu ewe iten sises. Ngeir mensin rebo pareta po Jesus Christ isamod bokot sam eboling ren. Amen. When ewe chagit inachak esabal need puen arts manau esa much along one meter ferry esab one meter ferry ina bota
si pue lugu lane weit pue e weit e pue amanoagit nge esapuan met si putongani furry esapuan met si putongani agegi lupuen ibue kakuri pue Samuel alisiei iwe e pue iwe jok nge lupuen ibu kokotiu lan ikai kokotiu nge ise mukabas nge ibu jok anjangi sises anjangi sises ira jok short met iwe memorat sipot torino itskilok iwa jok pan mutsen ekkewaru amen pan atapaleti pe iwin sipot etsebni puesa meisin mi keringan yo samor po ani on ana semut sipo rongon was torin Peter no po sipo nugusises sipo ferry met a kokeri kita sipo ferry amen sipo ferry met oso sen ya mo sipo ferry nge sipo etsebni poketen an setang kit fituka pang kit sipo paturuti nge sipo ferry kokeri itan sises pata sises arisiei sises mi weweti ama pang mi pan weweti a pang amen iwe aidugu epone sibone digiti meigue si a sawada men fungen stati fungen Kiriso tabur tetsemni comment ika kokeri kitsoanit telefon apa 6899990 Kristo tabur tongen kot eponon nomrem. You're listening to KICS 6:30 AM Ekei Guam. At kopongonuk lare fanson. Amen. You're listening to KICH 630 Ekei Guam.